I Christian Catholic ang kutaya takte ba kamiyam sila. Paisaw kaya tu isam na sakram tu kisam takte. Biakin pisu nga ibang na misa sunga isam na sakram tu kitiya. Bahagyam sila na bangkat tu isam ay sila pasien biakin pile pasien in kuan sunga aswaka. Apa en man tu nga papasien tu pa zai su sunga tu pa su sunga na ha na tu kuma na tu kisam ma na. Baji sakhe ngai mana ite na amai na among le pa in kuan me ko Christian in kuan song swang yakin sunga pasien in kuan sunga ta khat anei ite khe puina ta khat anga chi limlak lai na misa sunga be sa unte ya misa sa be ki sa be yan kunten ki be kilai lai to tak ta kun nei lo na te le kunte tum ni pi ni bang la misa thumla li nga chi bang ko khat ta bang la kun nei lo chi khom tak te tu som na sacrament tu ben tam zo te na misa sa ki no ayang tak tak ina opi na misa sa hi ding pen de sang zo lai tu dong ma no misa sa sa ding pen de sang zo lai chang na enba li symbol ke ni na khat be be ma misa sa ai bang na hi nai na ipopi ta thu le ipopi again na pen imu khian na. So there are young people, you all are baptized, right? Kids, you all are baptized, right? Do you know when you were baptized? Do you know how it happened? No, because you were very young, like this kid, like this baby. So you have to pay attention. Everything what I'm going to do about, that is exactly how you were baptized. So when you were baptized, you would not know how you were baptized because you were like a baby and your moms and your dad, they carry you, we do everything. So by paying attention to what is happening right now, you know for sure, wow, that is exactly how I got baptized. So you have to experience, this is how exactly how you were baptized when you were a baby. Để được bao giờ sự Christ ba na thì được bao thế ông con cũng vang lên được bao giờ nó na hoi na puli sab na nga na tapa James pe pina to men sukin amaru sing sung pa in khomya kichike de ông pai ke saktai doi gilo te thang pa in zo ama ko ke sakin na tapa in ko ba ko na to in sila sa le mo na e pa na sian to ri le na thu tiang te ki takin zuya na po ki suma lungwam takin likhat akhan to tek sem ri ni happy na kompi pe ama ri kun sakin chi ko te to pa sai su Kristo ni som ko ye ri amen tuina satan le do is ko yo na thank you James ang siya to panna ko ri na no ki wai do ilo ken do de o pasian na ba James ang sian sang sumpanin na pai ken na ni na mun na ken ko te pa pasian to atapa Jesus Christ ko de chuke man pa mun to khasiam cho pasian ba le na to Kemai no de mo kiani ama suwa kasya to pasya na te an te na mai zamin anunta pasya yakin aswa na mai zamin to pai na ma de silai te thum khen din le mei to leitung susadi ma pai ni ko te to pa Jesu Kristo min so min to agiro te ko mo kiani amen. Kung tapos ang nananalingin ko tayo pa sa Jesus Kristo, hantod na sa tao ko ng pagkakulit. Ulit pala ulit, tinapang ina, natapatang na nulay na, unang kisiyam natin ilihimite, unang kisiyam natin James sa kantoy takte amali na azui na rin no te na tuhil na te le pasian sunga asan sawi na te kanunta ki na rin na no te na kawin din
te chipe or bi tu pani tale pasien tu pani tale ei khatale por bi thu sui na le tu pani na nane salu ta wen le bang za ta le yam chipe athake pu thei saki tu na jem thang sian san ta na ei te na ku na ki cham na ni ya bi tu zai ta khem do na zo ei ta khem do zo yu na ki cham na le athake na ki cham ki ri ya be pin ding ni Doi kilo na pai kheu bia ai khem Doi kilo ta ki sai ho lo na te khe ko na pai kheu bia ai khem Ba le le piak sak pe pia to tu ki ching pa pa sian lo bia Lei tu nga mi ing swa na ong la kim na to pa sian ta pa khat be hi ei le to pa Jesu Christu na lo bia Kasiaw to pa sian ka lai siam to po bi mi siam to ta ki po na mo mai sak na mi se ki na nu ta kong tu na ki thu te no bia ina ei te u na le ki po ki u na hi king thei ta ma le ba le te o je tang sen sa ni na tu na po ki tu pa na baptize na tu pa sa mi na ki na no te de na bia James thằng xiên sa ho cái mai nang pe pa tapa kha xiang thomin to ki kong baptize hi amen Tui le khasiam to naung piang thaksa nang piang thaksa kinte mobile sa naung pia wa mon to ba chanin atapa to ba Jesu to tu na no sa na sa akira the na in to ba Jesu Christu min sunga ama Christmas house siam to ko nang pu cham le Bộ xe nộp sạc này nộp cái tôm không ta hết cái xe trong quân cả mà sáng in còn chúng ta sang na nga na đi thì tụi con Giêsu Christu cho cái nào cũng không mai á thì quân pa mi sang đi xem tôi phát hiện là xử lý cái nào được bảo lên để khách của này mình là đèn đúng không akiba poi me sa men la masal sa baptize na pe mo sak na lo di ni ke chingin mo pi ba poya Jesu to pa pai changin van to siam tho hoi ti de to ki bol to pa mo ki van no mo bia kon to ta mo sak na na rin pa pa se ya te Jesu amen James ang sa all ng takinapay ko ko sa inyo Amen. Na itay na ipotis nga pasiyan tapak alay kayang